saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa umwe na nusu wa wiyoni na wikwatio kana ni watindane sabo ndivela watindila wakatano wa umondi matuku 15 mwezi wa karatu mwaka ni wangilili miongweli na inya ni utongea movie nundwa kusakwa Mutongo TV ngwatano ya mukamba kwili wa kisiri cha kucha ukumanithia kila ivinda na indi inotukwatianie imwe kwa imwe kusilandini wa page to ya Facebook ila ni Mutongo TV kana kusilandini wa channel kito cha YouTube kila ni Mutongo TV/FM official. Edhiwa wina mawoni yulwa Mauvoo maitu tunangelelie kusila utumani mukuvi kwa ilire tukenda imwe itano wambie na ndeto Mutongo TV na ingwezi wandikuni kila mautumani maku tuende yete na Mauvoo maitu kabla ambao kunengelelia alatukumbanisye kwa ukuvi alatukumbanisye ni vamwe na ukanio muvyukumwa kwa madaktali alame ukwatiania na thosi ya mandawa ni kana kuilila enende muyo muito wa ngalama cia uiti. Muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilo kwenda kandalasi cia kwa kanyomba inenganwe kwa andu alama umete isioni ila nomba sie kwa koti wa Kitui kwekwatiwa kumya utwi yulu wa uto wa chama cha Wiper mbungeni ya Kitui. Na minisa muvyani wa Malelo County na Masako Rita Ndonge kumya ukani muvyu kwa enende alama liketa Maleloni. Vilingi wa Mauvoo ni na udho chatu kwa atianie ngina muthia nyanita wa Robert Mutuku na Keisha Rondinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Minista muvyani wa uiti na wima wa mwi county na Masako Dr. Daniel Yombia ni waumia ukanyo kuya thukomi ndukani cia kuthosya ndawa kuya Kangundo mevalane na kukwatiania na uthukomi wa hospitali wa level 4 Kangundo kuvalania uthukomi na kukwithia enende muyo muito wa ngalama cia uiti. Yombia ane na kika vindani kala watambuka Kangundo na kuvinga nduka imwe ya ndawa ila ya yibakuvi na hospitali wa Kangundo na kutoa isia musako sokoni wa Kangundo vala thukomi miongweli na umwe manduka cia ndawa na angi mamikawa meki wambini itina wakwithi wa matena mvalua mahuima na utheu kwianana na mawalanio ma muvea wa uiti. Boni Mutisia nukuelesya kwena na Yombia mavitu maingi lama koneti maundu lama thukumana na maundu manda wakana uitine kwithwa mena ndumbi ingi na hospitali uyu wa Kangundo akigukuthesya muno gukutumwa kuthonda wa isio ni ithi na ngikuthukuma matena mavulu lama elite kuthukuma uyu wa uthukumana na ndawa no muthi ni twa sisia na twa manyaka na kwiandu mena uhusiano na hospitali mekuandikiwa tuthangu twa kwitia ithimo ila siba hospitali mundu akatuma gloves na gloves ya hospitali itakuwa to mwo mundi na nukose watu ya kinidhamu. Barua ya kwanza ni ya mhudumu wa afya, ile inatoka kwa board yake, kama ni pharmacy poisons board, kama ni daktari medical council, kama ni nurse nursing council, kama ni clinical officers council. Sasa huyu funga twende sasa. Tunalaya kabisa. Tumepata wagonjwa wa Kangundo wanatumwa hapa kuja kununua dawa. Si ndio hiyo? So sasa Oindi hakuna kazi nyingine utafanya ni kuniambia hawa wanatumana hapa to confirm kama hiyo dawa tuko nayo ama hatuna. Lakini ile shida kubwa ni kwamba hata saa hii gloves zilikuja jana na watu wanaambiwa kanunue nje. oingiene mikawa na momaendeka kuatia mitalatala ya kwikithia ni meanisi mawatho nthema kuthukumana na liu wa kunengene nthi kimetakana giki tethesya vanene kuvetana kwisuviana na ukwatanya maume mwisio la matonya kumila enendi isio ni kivathukanyo yeyote ukunengane liu ewe ni mundu wa butchery wa kithinzio cha nyama ethe ni hoteli ethe ni wamba andu asu onthe maile kwitha na palua sio theu na nundu twambia musako mundi twakwata andu miongweli nomwe twabingia police station ya Kangundo na nitu uthiuka andu makwa you department ya public health ina meki ya katika notice kwa siuma ile ile siokete nienda mathiuke message yitu ila minene na maisi katika vitogoji ila nini nikana makisha ya kwamba kana andu maito ni mate ya meo inashikanishwa ama inaweza kusambazwa kupitia kwa kushikana mikono ama kushika maji machafu ama kupatia watu
vyakula na ujanawa mkono. Hivyo basi hao wanaofanya kwa hoteli, mtu anakatakata sukuma ako na typhoid, mtu anatengeneza unga ya chapati ako na typhoid, hako na nafasi ya kusambaza huo ugonjwa. Kwa hivyo nimetoa amri all food handlers in Machakos County wachukue chanjo na wapewe barua. Mavitu ya langi serikali ya kaunti ya Masaku ikithiwe yatia na ukunikila muno ni ene nduka se uthosenda wakana iliniki kwandika andu ala mateno twika aiwetakana ni matonyethwa na mavitu manene kuthukumana na ene nthi ala wauna kumanenge ndawa itailite kana kumathukuma kwanza ila itembailu ningwatia andu mena mathina amwe na tuti na mututi ndatonya unengane ndawa katika pharmacy usu ningwatie ongi ni mwanafunzi asia ni mwanafunzi na pharmacy ingine na binga yu na mwathukumika na matakitali ala methwa maithukumana gikono kana kutuma uguthoa ndawa ila si masivitali na umakethwa mawasoma matambia metuma kimiao minisa wa uiti imenda matakitali kuthukuma mwene nthine sakwa na mawatho na mivango yonthe serikali ya kaunti ya Masaku. Sivitali ya Kangundo nitakwata mundu umwe ta mwithia ni wo tumite andu kioko ki maende makawe gloves nza na sio gloves tuikwatite si sivitali kondu usuni twaumia mwao osewe atua ya kinidhamu kuatiania na uandikani wa kaunti ya Masaku up to that first March in expire na hindi mbaitu nienda kwa asiakana gavana wa Vinya nuiye ndawa na masibitali maitu mena ndawa sia kutosha andu maitu yuni maitwe na utumani wa gavana nikana andu makunewia ulama ile ukuna na moma yekana na maundu alangi kondu masibitali maitu ni maende nesa na ndawa sipo sia kutosha. Mutongo TV kuma Kangundo nyene toboni mutisia na indi kulio nene kumana na Mauvoo asu ni thiwa hospitali ni kwina ndawa kwina gloves yo andu metu mwanza makathowe niki na isu siendava. Tuisonga na mbele kana muyumbe wa kaiti Joshua Kimilo ni wenda serikali ilai kutoa isya muvango wa waki wa nyumba kwikithia kana yanengane kandalasi kwando kuma isione ila nyumba isu ikwakwa valaingi wenda serikali ikithasie ni yanengane ilovia sia kinandu cha NGCDF ivindani la yailite ni kana mathiwa matetheke na basari. Kimilo anena maofisini ma DCC mukoyoni vala matongwe seseso ya kunengane check sia basari kwa mathiwa maimansio sia yolo na sia kiuvundi vala mathiwa vakuvi ngilinya matetheka na kimanza cha milioni 300. Caleb Chalo na Mauvoo. Mumbunge wa kiliombunge cha kaiti Joshua Kimilo ni wamienda serikali yekithia kana nthini wa waki wa nomba ila siende nthini wa kaunti sikivathukanyo ni anenga wia ene kandalasi ala mumite isione ila nomba hii kwakwa otondu tukona serikali nthini wa kamiti ya housing nibonekala kwa mbungeni enda kwasia nyumba hii tukuwe yakwa na masoko na siao tuenda ukulia enda ni contractor tutakuwa na local contractors maitu ne meme kuthukuma tuko na kwa na mumite nzama kwa kuthukuma kukitu kwa andu na kwa contractor ani tukwenda ni kana withia ni manengwe mawiasu withia ni mathukuma kana cia situ withia cia tetheka kwa mawiasu maithukuma na matotha kwiteja na matithia kisio kitu. Muyumbo wengi ni wenda serikali yose tambia ametuki kuthinikia mukomo wa matakitali ulona mbi yechumwa ki akiweta kana mukomo yu waende ya nukumisia andu ingi na muno alama ukwati wanthi. Kimilo ni wenda serikali ithukise kiyo cha matakitali haiweta kana matakitali ni andu mavata muno na methwa maithukuma na kutangia mathayo maene nthi. Twikulia serikali imina na matakitali nethukiwe kiyo chono no matakitali andu mavata muno wala makunane wa maana muno na itukwenda ni kana withie ni methukiwe kiyo cho macoke wiani tukata kona andu maitu maikie masibitali ndu wakwa mandakitali thini weseso yo munthiu ya kunengane basari kinandu cha CDF cha kiliombunge cha kaiti cha naisha silingi milioni 300 cia basari kwa maniwa alama imanisione cia yulu na imanisione cia kiuvundi na tunengana milioni 300 kwa cia situ ikata withie ni cia ndena kusoma na ndacia kanani kulia asiai ndikwa ndakuwa kana kya utwika kana kaina cia basari na nikana kya need basari tukatangaza ate nena inatangaza mwako December gutwikomana na student ma university colleges tunene maundu ma basari kwa ukiuni kana cia situ sikala masukuru the yolonjwa tukakikana ndikulia serikali ikatie unengane mbesa nuno ila sibo icio twanengane na tuende na unengane no ciukite ningwita mukutano ngina ngandire cia secondary cio tumini ekusoecia ini mina ni acio ne tele beza ciuki. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.
Kavindani ka koti wa Kitui weteletwe kumya utwi yulwa utongoi umwe wa chama cha Wiper bungeni ya Kitui ukulyo wa mama atongoi ma chama kiu bungeni isu alamana kulitie maendeye na kuwatilila myanya isu ya utongoi nunavya iwe itheka ni koti wa Kitui uwumbulwa ni amemba mambunge ya Kitui alamendekethetwe ni chama cha Wiper kosa myanya isu ya utongoi walama mukulia speaker wa Kitui Kevin Kenengo etikilane na utuyusu wa koti. Onesimus Chalo nukueleza. Itina wa chama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui kama waliku motongoi wa chama kiu bungeni ya kaunti ya Kitui na kuendekelia tongoi mwe waselele myanya isu bunge ya kaunti ya Kitui kwisilo tongoi nwake speaker Kinengo ndatambwa mawaliku kwa sima chama cha Wiper kindu kila chetie vyove ingi bungeni ya kaunti ya Kitui na kwani ekiwa iko kotini wa Kitui na ola wetelete kumiotwe mwe wakatano kumanyikenea memba mevala mele kuwaselele myanya isu yotongoi valo tongoi ulo na kuatile myanya isu wevo motongoi wa alengi na mukunu wa musadisa na nadhakisio kule kotini wa Kitui makulite maende na kukwatila myanya isu vala koti wa Kitui wetelete kumiotiwa mdemu wa katano walona vya yetheka wendikidi wa memba asu na kuetakana chama cha Wiper ni cheki unyuvani na myanya isu temevei uwombolo ni MC wa Chusa Munyoki Katonyi na olonyo vetu kuosa mwanya wa mutongoi wa alaingi otondo mwezi kana kunaye kwani ya kotini kulingana na nguzani sila sithite mbungeni ya Kitui siungangania kuhusu utongoi wa alaingi mbungeni ya Kitui alama atweta pilu mbungeni amini kotini nimekite petition ya kwasekana stay orders medite stay orders ni kana mende kwekala kibilani ikwani ya appeal yende na kusilwa na judgment ya stay orders ni yana nenganwe muthenya wa sort kana kulingana na kila judge na nenye ni kana pai bandu bena vacuum na pai batawa stay orders nundu kwi atongo imanyu biwe ni ayumbe ala mengi ma kiama kia Wiper na kiama kia Wiper kia idhinisha yutongo yumwe wenda speaker Kenengo etikila notio wa koti Kavindani kametelete koti kumya mwoloto na kwa utio wa koti ni kana Munyoki wa mwenzi na mheshimiwa Ngoima no maende kwikala utongo ini twetelete utio wa appeal ukiu nikyo kinethiwe na ninya na lekwithia uyu ne utongo ini na tu expect kana nondo nikote na tuye na speaker witu niwe wiki ya kwacha kana no nengete koti ndaya na kwa wono nengete koti ndaya ni tuisi nondo ni wakili tu expect kana to asioka mbunge na nitumwandikie balwa tumunengete ruling ile nethiwe na tumukulitio mituki effect changes ile sinethiwe nikanaweza kwithia kiama kia Wiper nikia kwata na nitwathukuma kwa Mauvoo na nitwaete Mauvoo mbungeni ya Kitui nikanaweza kwithia enenzi ma Kitui ni makwata ikusa ya kuthukuma patengusanisio Daniel Ngoima MC wa township na ingi olonyo vete kuwasa mukunu wa musadisa wawetekana utio na nyuvani wa memba macha cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui wakweka mawali huku bungeni ya kaunti ya Kitui niwele kunengwe ndaya majority ya chama cha Wiper amanenge mwanya mathukume kwana na utiula wekiwe ni NEC kana National Executive Council na wasi wagawa dhinishwa ni tribunal kwani ila ya dhakiswe kuku compel tribunal ni kana ike ruling itumwe speaker recognize those changes katika mbunge wakitimijusuo ni twamukulia kwa ndaya eke changes tondu baidhi awana mwanya wa bethe no bekale beba thi kana ila tumita kizungu vacuum ingi Ngoima enda speaker wa bunge akaunti ya Kitui atambua tongoi umwe na kuonenga mwanyo kwatilile myanya isu ivindani utwe wa muthia wetelete kumwene koti kwani inaisie kwanana na utwi wa tribunal ni majority whip akethiwa Daniel Ngoima wa Kimansi na ke majority leader akethiwa Munyoki Mwenzi kiuno kyo kina iwe nikialire kwendea na ila tumita stay ne stay yesu ya tribunal kwa kitimi chikuma suo alama ethiwe mathakite kotini kana ni maeme utongo ine maya ile kwithwa hapo mpaka tadiki mwonza mwi wa katano ila appeal yo ila manekie ya kuchallenge utwio wa tribunal ila we nenganwe direction ni judge Justice Limo pake kotini ya High Court Kitui ndini vote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kuma kaunti ya Kitui nita Onesimus Chalo. Minista muveani wa malelo kaunti ya Masako Rita Ndunge ni waumia ukani muvyo kwa enendi alama likite malelo ni na kusia waki wa malelo Rita jue kulia enendi asume vete malelo ni kana kunenga makontrakta
mwanya wa kutwaisya wia wo vate kulikelelwa ndeto ila wanena ivindani ila watwaisya iseso ya kuosa mawoni kisioni cha Kalimakathei Chumbi kaunti ya Masako. Daniel Mwangala na livoti. Minister Muveno wa Malelu Mwanduri tandongana na ivindani ya kuosani mawoni kuma kuyene nthi yurwa waki wa lelu la umete makutano ABC kusila Kalimakathei na kukwatanisyo ningi ila sikinanie ni walesekana Muveo nwande na utwaisya waki wa Malelu isione sikivathuni va kaunti ya Masako ndakulia ene nthi alamalikilete Malelu mevetange nikenda kunenga makontrakta uthei wa utwaisya wea. Nienda kwasia kana department ya roads, transport and public works nijimbitwe jiendesye grading, graveling na maraming ya Malelu kwa isio tofauti thini wa maward maitu. Nienda kwasia kumya onyo kwa andu alam mambitwe makite structures kana makakas nyako yivakuvi na Malelu kwa ndai yani na nenga na wito tutone kwimba tuikwatania na macontractors andu ala makite sindu isu pakuvi na Malelu maumie na kwa mituki kenda wise kwithia ni manenga ibinda yololo alame utema Malelu macontractors maitu wise kwithia na community zina ibinda yumo ibindani yiya utemi wa Malelu wengi kabindani kunu wakule macontractor onamo mandiki andu ala maumite isioni ila meusovi Malelu nikienda kwatia moloto wa gavana wa kunenga muika mawia na kwa ilia ukwati wo onda makulia masovilelu ibinda ila mavathiniwe. Actually usuni wa wito wambe wa excellency the governor of Machakos kwenda contractors alame kwimba maitobya Malelwa maikaumie local labor kumanza excellency no kwenda athukumi alame kwimba maitumika kwa Kamalelwa kana kusobya Malelwa moswe kuma isione isu Malelwa asume kwimba maisewa nethana andu makatangi nginya Kithimani andu ma area su moswe mathukume imwana situ sioso ithukume maitu mose motwe mathukume nau alame willing kuthukuma moswe mathukume nethani ba kinanie lelo usauba ukikwa grading na maraming siana situ sioswe nethani mara moswe o kisioni chuchu nitwisika ma contractors saa ingi manengwa mawia nimekusasia excellency wito wake ni netha contractor ni wanengwa wia kuyana na contract undu yaite amine lelo su within that short time nitakulia ma contractors maike kusie matone kwa Kamalelu asu kulingana na contract undu yaite na kulingana na kwa ibinda enini ni muma ene nthi mandu eno ya Kalimakathei ala kwa ibinda yasa mewetagana methito maithina nundu wa Lelu uyu kwanangika kingi twitunga muvyani kwitha ona ibinda yu ya tene yonthe tunetha na thina mwingi vyu nundu wa Lelu ibinda muno tela twendete tila twina maundu ta mathiko muno imama tukwata makatuthinia nundu imagine mundu ni waitwe nesa na ndai acionthe na vaivika vandu yithi andatona ngalisu nditona uthinambe ni kwitha nundu wa Lelu wi muthuku wina maliko ila kuwite Lelu wina ndaka na mundu wa kwenda ilito uthikwa na ndai asiake na ndai ilito nengwa ndai kou ni twambisia kuona maendeleo kisioni kitu ni mubea munene muno nundu ngali situ tunasiko cia agent lakini yu ngali situ tukakoma misie kila kingi mota ila situ twindajiona sio communication ya kukwito muno tukuwa ni mota na ningi mota situ no mithanya ile tukaripea yu na cia kuma oni mota situ tuyambia kumia mbesa mubuko ni tulipe nitwacia ni mubea muno. Daniel Mwangala, Mutungu TV, kumava Kinani Mavuko kauntini ya Masako. Siana mbinge sia A2 nike kutia skulu na kulea kwikanesa kilasini nundu wa ukosa tutambala tulatutumika ivindani ya mwei kwaka ubo mbulwa ni alimu kama skulu ni kwathukania okuma makendo alamane na itina wa maskulu mo kunya ikiwa tutambala tu ni kundi ya kiene ya Atua Achievers Organization walandongo isia mwaitu na movea wa kisomo mendeka kwikithia kila ivinda maskulu nimethiwa na tutambala twa mwai ni kana A2 Mike kuemwa ni skulu Ken Mulinge na Mauvoo. Joyce Mutola ni mwambilile wa ikundi ya Atua Achievers nwenda atongo imaka mose kienda kukitea na kukitekela ivinda tutambala twa katwa ivinda yoya mwitu skulu tuteuthela
isinzika yonesia etu masome matena thina vala weta malengete kutethia etu 10,000 mwakani ume skuluni nekana 10 Organization has a campaign ya Pada Girl and Boxer Boy Child. We are targeting 10,000 primary school children in Makueni County. Twambisi kunenga na sanitary towels masukulu. Nundu nitwethia kana skulu sia kuma shinani. Twili tutwina periods tuyenda skulu. Twili tutwina periods nituthekea wane tumwana. Na yu tuenda usomethia tumwana na tutumanekana. Mundu kwithwa na thakame ya mwini kawaida na ni stage ya maisha. Withia saa ingi kele tukiena periods kiwa kate kwenda thi skulu kana kate kala kilasi kiona ciana ile ingi ni ciukathekea. That's why we came up with the initiative of Pad a Girl and Keep a Girl in School. Also, we are advocating for end period shame. Nituonena na tuvisi na imwana nikienda with the kana boy child ndeo thekea girl child ithawa kwatwa ni mamwe. Nituthukumana na alimu natukamati ya extras ukethia kele tukamina no kesi. Amwe maalimu maka kuma skuluni cia musingi cia makusu na endalanila cia makendo ni makathie kundi ya Atu Achievers. Bala menda serikali na mevengi yende kumatethia kukwata tutambala tu kila ivinda. As lady teachers, we face some challenges in the way to assist the girls because some of our parents are not able to supply their daughters with pads. Sometimes we find that the girls feel shy, some fail to attend school because maybe they have the periods. They even go to an extent of getting deceived by the boys outside school so that they can buy them the pads, and so they drop out of school. We urge the organization to continue supplying the school the pads so that we can have our girls in school and therefore promote girl child education. Teveza tulitutumu nono mapina maingi tukotho kwata period to school na tumwete ithia tutologile twenuka twathimisie tungi twithia andu amina 3 days kana 4 days tutoka kondo ni matwika nesa ona ni matutie ya surplus ni kana mamina ila manengwa tucioke ingi to replace kana tumanenge kondo kila ndo na ukulia ni asia hii na community matutethesie ndini wa ciana hii both boy child na girl child ni kondo wa kumina thina usu nondo aingi ni meutoloka na mabika misi bandu basi makandi vaisisiana undu bailite maikita kukusika lya munsi na siasia masomo. Mutongo TV kuma wodini ya Makendo kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge ni mubea Ken Mulinge na indi ni tambie sonya kwikithe kana twili tunitwekala maskuluni ndikunikila aumo utumani waku na mundu kwa seta wa John Modhui aumite kamotisia migwani utumani wake ya sia bunge ya Kitui ikaleyisi kana majority leader wa Kitui County Assembly ni Honorable Harrison Maluki MC wa Migwani ward na kausu wende Kitui wetuma malombe alia kuthukuma na yambi sia complaints wala wenda kwitha na kitumi cha kulea kuthukuma akasia atuiloele kauntini ya Nyandarua kine umite kamotisia Migwani nena unengelelia maoni maku kwa ili tukenda 1-5 na ingu kunikela tuimino kilelia Vilingi wa Mauvoo kwa uyu kwa mbodhio mwavanini itusiokethetie na Mauvoo mengi. Na udho chandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na etha uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye
nonge usunge wani yako yanza ni mausu wesia ni we atikote musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nina udho chengi tuendeye na kumanithia muvea wa ukwati wa kiwoni kana blue economy na makuyu nuvanite kwa ile vanene miao ya maundu mautei wa makuyu na kwikia mawalanio memwanya takuvathwa kwa ilovia sia kuyana kukwata mbau watei mama kuyu kangane na isioni ile ingi kilalo kenene ne kwa ile ukwati ukwatikana kwa liu wa kuyana vamwe na mianya ya mawia uwo kakavindani kalanzama ya maundu maukwati wa kiwoni na kiwu mbunge nene yatwa isakikalo kimwanya na mwandiki muveani o Betty Jagi kunena nisia miao ya uemi wa makuyu ya mwaka wa 2024 Angelina Mose na Mauvoo. Muvea uu wa maundu ma blue economy no kuetekana act ya maundu ma utei wa makuyu ya mwaka wa 2013 ni alelo ni emine kumana nayo kwithwa na ivengele kivotho kwenye na ilasi ya maumiasia vala yuma kuetekana ve bili ila yembunge nene na ila ikuikithekana ve na miyo ila ikuvitu ukithwa kuikithekana aimima makuyu ni matetheka. There's a bill at Parliament that will be working together with the committee and the public to see how we can improve the fishery sector. Another component we have spoken about is on the regulations. We have proposed 8 regulations across the country, which will cover from the inland waters, marine waters, beach management units, recreation regulations, fish levy trust fund, and so on and so forth. These regulations are supposed to support the fisher community across the country, both at the marine and the inland waters and the other water bodies, so that we can be able to grow the economy of this country and also to create employment, and more so to ensure there is food security in Kenya. Nema kuetekana kuisilamia ila ikufikia kuvitu ukithwa ni mbunge nene kuisilamu vya u yethiwa yesingatia vanene kumukilia muimi wa makuyu sioni kivathukanio kwa kuikithekana ni maaseo vya isese siye mwanya sia kuia makuyu kumwitana muimi na ngalama ila yetone makuyu kuthuka mituki. Ingi nema kuetekana nema kufikia kumukile aimima makuyu kwa kuikithia kana mena matalu meanu ma utei wa makuyu. To ensure that these landing sites ambao zimechukuliwa na wabonyenye tutaweza kuwasaidia ili waweze kuzipata na waweze kuendelea. Na pia kama State Department tunaweza kuweka pesa through the committee so that at least all these facilities zenye ziko na cold storage, ziko na barafu, wameweza kuzipata, na pia committee imeweza kutuallocate pesa ili tuweze create these facilities. Na ukiangalia eneo ya Coast Region, ukienda huko hapa Mombasa tutajenga facility hapa Kidongo, Kwale tutajenga facility hapo Moepe, Kipini tutajenga facility ambayo iko Tana River County, ukienda huko Lamu tutajenga facility ambayo inaitwa Mkowe, na pia pale Kilifi tutajenga facility hapo Kilifi Central. Because wavuvi wetu wametueleza one of the challenges wanapata ni mambo ya shelf life ya samaki. Kwa hivyo wanauza samaki kwa bei ya kutupa, na hiyo hatuwasaidii. We want to empower the fish farmers of the coastal region. If you see, including even the fish gears they have very old boats, they are wooden boats, which sometimes they are risky even to them when they are going out for fishing, number one. And number two, they don't have that capacity
to be able to do like real commercial fishing. So through the ministry, we want to see on how we can increase the funding so that we can look into the new fishing boats also, and also increase their capacity. Uo kakavindani kala Mauvoo uo atoesya kikalo kimwanya na komiti ya maundu ma blue economy na kiumbungene nene na ila itongo ene muyumbe wa Marakwet East David Bowen vala wawetekana akitimbia ya uimi wa makuyu na ila ni ya mwaka uwa angilili miongole na inya evanito kuikithekana serikali nene ila si akaunti ovamo na imine makwati ya kwa ile utei wa makuyu na ndo nyonde sianza kukwatikana. To look into the new Fisheries Act which is coming up 2024, so that we can align especially the functions of the national government and also the county government in fish management, and also together with the community, those who are living along the coastal region, and also those who are practicing the fish farming, like those who are doing the aquaculture. Wetekana nima kufikia kuongela ilo vya kuikithia kana muimi wa makuyuni watetheka ni kana kukwata ndo nyonde sianza ovamo na kukitana na utei wa makuyu ula utailite. Remember, as this area of the coastal region, we have a lot of fish, and the blue economy as a new sector which is supposed to help the farmers, especially those who are doing fish farming, we would want to support them in terms of increasing their funding so that they can help the fish farmers in terms of those who are doing the fish for export, and also those for subsistence, and also to regulate the sector, because there are so many unlawful fishing in our waters. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Bewa enendi ngili umwe kuma location itatusi award ya no ni makwata uiti utende vikuma kuikundi jete ya serikali ya Kiyowambua Foundation hungua seneta wa kaunti ya Kitui ena Kiyowambua. Hivi ngwa isosoje ya medenya ili seneta Kiyo ni waweta taukuende ya na kukitia enendi makaunti kukwata maendeyo na kuikithia ilovia ilase ya wa kaunti ya Kitui ni kutomeka ono vailite ona edhiwa imwesi andongoi ni kokaya kumanwa na itambia je wala ukueta ota umwe wa uya ula wailite kuthukuma. Kivitikigithito na thieno wa mawe kinda ingi na kwambia tuone mchatete kanungwa kisacha kwa tandao. Kuna mwacha nanete kivitikigi kuma nyako kuna sokwato yiti na wakwato yiti. Ijezo ni kwenda yende ya mungu tutututi ya pena madina makwato yiti ni kwata na machipitali na sipitali chitenda weni. Ina waka wimero na nina dina wa mao na kwa rai dawa ijezo ni kwenda yende ya mungu tutututi ya pena madina makwato yiti ni kwata na machipitali na sipitali chitenda weni. Kungi ni kana enendi ni madhudho kuende ya kusuvia mawithu luko ni kana kwa ilia uwaliuku wa nzewe ula uende ya ukusi wa kwa kuidhi wa Mauvoo maingi maetawe ni nzeve ndhuku na miti ya kumekela kuidhi wa yenini uoni kuma kui Rose Gitau ula ni nurse vitali ni wa level 3 kakuyuni kuya Kangundo kauntini ya Masako ula ukuelesea kana uvandi wa miti ni uo wambe kuvindua nzeve na kuola wana ngoayo kumanwa na useuvya wa sindu. You see, this patient only wengine hata waonekani. Maji inakuja. Ugonjwa wa figo unakuja kwa sababu pia mazingira ambayo tunaishi tumeweza kukata miti, tumeweza kuweka industries kwa wingi, na ile mchafuko ama mabadiliko tabia nchi imeweza kuleta magonjwa. Hivi tumeongeza rangi ya majano katika World Kidney Day kwa sababu tunataka kuhamasisha jamii kutunza mazingira, kwa sababu hata watu wanafaa kuwa wanaweza kuaccess zile dialysis ama kule kwa mahospitali bila kukuwa na matatizo. Kama kukiwa na mafuriko, unapata kwamba wagonjwa wa figo wanashindwa kufika katika hospitalini, na wajua kwamba bila kwenda kufanyiwa hayo matibabu, huyu mgonjwa hawezi kupata nafuu ama kusurvive. Kwa hivyo nimehimizia wanakijiji tuweze kujua umuhimu wa kutunza mazingira yetu.
Ile matibabu ya figo katika kaunti yetu, ninataka kuamini kwa vile community health promoters wanaendelea kutiwa nguvu, kupewa masomo na trainings mingi. Hiyo inawawezesha kwamba wataweza kufikia wale watu mapema katika boma ama katika vijijini, ili kuweza kubainisha ni yupi mwenye ako katika hatari ya kupata ugonjwa wa figo ama magonjwa mengine. Ndio zile taratibu zinaweza kuanzishwa mapema kabla yule mgonjwa aweze kufikia kule level 5, kule ambapo anaenda kusafishwa figo kama tayari zimeshafeli. Kwa hivyo tukiona hawa community health promoters kwa boma, tuwakaribishe, manake wanakuja kutusaidia kujua vile tutaepukana ama kuweza kubainisha shida ambazo tuko nazo za kiafya, na tukifuatilia hizo taratibu tutaweza kupata afya bora katika kaunti hii na katika duniani kote. Prevention is better than cure, that is kuzuia. Manake ugonjwa wa figo ni ugonjwa ambao tunaweza kuzuia, lakini tukija kupata ugonjwa huu kutibu huwa hawezi kupona. Ngwatanio ya muvila wa maova Kenya FKF niyenda inengwe mwanya wa kutwaisya maumbano mayo vate kulikelelwa kwa kwithiwa matiite katiba ko nthini wa kutwaisya sikalo ithi. Atongo ima FKF mainena na andiki ma Mauvoo imaweta kana nimethitwa maitomeo andu kuvingisa maumbano mo na kutuma mataendeanesa. The federation, it has its constitution, and the constitution of the federation, it's the cornerstone that guides the rules and regulations of the AGM. So as clubs, we will not allow any member knowingly or unknowingly to disrespect the FKF constitution. As Kenyan Premier League clubs, and I stand here as a representation of the 18 Kenyan Premier League clubs, saying that if you do not want to conform with what is in the constitution, then please leave us alone. Tuachwe tufanye mikutano yetu kama wanachama na tunafuata katiba ile ambayo inatuongoza, na pia tuachwe tufanye uchaguzi wetu kulingana na katiba ile ambayo inatuongoza. Individuals who are calling themselves stakeholders in football that are getting goons from Kiandutu, they are getting goons from Kariobangi and other parts of this country to come and disrupt the AGM. We are not here for anything else. We are here to protect the image and the future of the careers of the youngsters and the youths who are in football. We know that there are people who want to be sensational. There are people who want to create headlines, and that is why they are saying they will come. So if you come, we shall follow the rules and the laws of the FKF. Why we are here today is that na indi wa Mauvoo asu ma FKF bago twikila ngithio Vilingi wa Mauvoo twithiana ingi saa 3:30 tio manithia Mauvoo anangi nyenitwa Robert MUTUKU na Fisheries atwala Mauvoo akwanzia ya meko kwa uyu Tiwanesa.